Abatuura aba bahweriire bitanda hamwe n'emfarasi y'okutoma maternity ward kwera abakazi okuzaara gye. Kandi maternity ebonire abantu bitu abakazi bitu basista bitu bamama bitu n'abanyabuzaare obuheereza nibabonera hihi. Then abana butukuzaza buri kwezi nituzaza abana 9 nari 10 umwe mu wodi yitu so nicyo mbene mureba nitusabe ebitanda. Dr. Norbert Musisi orukuru eirwariro rya Kyabugimbi Health Center 4 omuri Kyabugimbi asiimire entebe ekaniseezi. Abagamba abana bagamba bakona ekintu kya government niitwe konka tibetaka kyetegerize tukira ahandi nibaha tugira ngo government oko niyo yagira ki niyo yabakwatira konka eriizooba twamanya nitwe government nitwe eriizooba twayikwatira konka abagerizeho bona bakakora mu nshaho yabo ntenda kubebaza munonga abo kubanka MCO kuyagamba twizaguma tutegereza ngo government y'ubushayone and she has rightly put it government nitu ekitwatanikira ofora mwejo no kugira ngo mutumobilizing abanyakyabugimbi abantu ba Kyabugimbi kwenda ngo tutungure Kyabugimbi yitu eza revenue. Chairman w'entebe ya kashatu ahabwa Kyabugimbi Apollo Aryaguma najyango bamazire emyaka n'ebisibo barukuhandika kushaba obuhwezi konka tiine kirabahirwe. Aho ko umuntu atine umuntu arwire takora konka abantu bitu bano baragurwa nibija gukora babase gukora kwebisaho tumeka living babase gukora farasi mukaga n'ebitande bishatu na drip stand zibiri kugira ngo biyambe abakazi bitu abo kuzarana n'abarwira abandi. Ebitanda n'emfarasi bimazireho $3,000,000 kandi zona zirundirwa ku rugombatura. Just a moment.